Koliko imata kilov? Nič. Ti? Nič. Jaz? Nič. Okej. Okej. Ali mi se moramo movne. Ja, gremo, move, Let's go. move. Skoči ven. Ne za menoj. Ljuboj ga, Benjamina. Ovi se tam gori strela. Pofkajo se. Prej še 5 ljudi. Jaz imam push. Nja bo ta pred menom. Holy f... En ima grozo. Grozo. Oh my god. En ima grozo, stare. Z supresorom, ne? Vem ja. Ojoj. Marti, pazi, kam greš ti? Tam vem, SE leti en preko. SE? Mi smo v safe zoni še enkrat. Mi imamo tu easy win, easy life. Vidim. Nija streljata. On se bolj pomaknil k nam. Če te squad proti squade. Holy fuck. Ojoj. Ja, vim, en točno 150. Ja, squad proti squadi smo matic. Let's go, baby. Znači, tam samo 2 lowfleta. Ali so bili? Trije so bili. Benjamin. Oj, gremo malo bolj na desno stran, tako pazi, Martin, tvojo stran. Ja, vem. Tu sem so šli. Prišle. To bo tako, ko strela je stare. Ja. Grozo ima en supres. Bremen, nja, bodi poleg mene. Spizdi bej kot mene. Nej vuni safe zona, ik bolj k Martin, boj ti na sredini od naje. Jaz sem si dal RDS. Tu ja, tu na desni čista flanka do konca. Čista? Ja, točno tu je, gleda. Je on strelo. Kje njega? Vim. Tu je nege. Tam na bregi so. Na bregi. Ja, vem. Če je on granato vrgo. O, ne. Oj, Ja, no, pa ne fuck. vidim. Jaz sem enega nokno. Kje to zdaj? Na bregi so tam gore. Jaz se moram pohilat. Ok, jaz se moram dropne, to sem prešel. Tistega do konca. Nice. Jaz vidim enega. Samo. Vim. Ne, malo prefiram. Tam je, ja. Nice. Še enega. En je tu, en ima mini. Ja, ovi leti, Vem ga. Tam je, ja. Nice. Let's go, baby. Let's go. Value Bob. Kako se mi to te res smilijo, stare. That was it, boys. Goodbye.